Shalom hubat tahaganupan. Sahalinari isapahanami hubani hita bapa shalom. Nasiam inang shalom. Sonai age nama poso shalom. Shalom dohoma ihaton honami hubani nasiam namandihuti kebaktian melalui live streaming. Goran ni mingguta sadarion aima Minggu paupatkon dop Trinitatis. Janah topik mingguanta aima membaritahon janah makorjahon hatani Tuhan. Dear paima ipukahita kebaktianta iberehanami panorang hubat tahaganupan na sihol laumar tonggo secara pribadi iberehanami panorang. Amin. Riak maita jongjong. Ibagas goran nene mata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondo na pasing sito palangit pakon tanahon. Amin. Ai pitordo hata ni Jehovah, anja sitongdo sagala pambehenani. Holongdo uhur ni bani hapitoran apa uhum. Idop ni uhur ni Jehovah do manggo kita nahon. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita. Ham Tuhan naibatana menopahan hanami. Pakon ham Yesus Kristus napaluahkan hanami apa ham tondina pasing na mangajari hanami. Parayak hama hanami na martupuon. Asilambin marbagal haporsean nami. Jana lambin sitong goluh pakon pangarapan nami hubamu. Pahap kon hama ban nami holongmu. Ase marholong ni uhur hanami hubamu. Sonai agebani hasoman jolma. Ase boy hanami riak mar malas ni uhur. Mamuji pakon pasangapkon goranmu. Colo hama tonggo pemujian nami on. Amin. Hundul mahukuria mandoding kita. Sai puji ma Tuhan tongon namar muduhon goluh taon. Dodingkon ma goran ni tong-tong nama nobus hita pardosaon. Puji hita Tuhan ta marhite doding mandoding hita humbani haleluya nomor 400 tolu. Haleluya nomor 400 tolu ayat sada das hubani ayat tolu. Sai puji ma Tuhan ta.
jalo main pakokop ni Tuhan Yesus in ulang parsoya-soya bein haluahon na binoban niin dodingkon hita ayat na pataluhon halani ay say jalo main. Pakokop ni Tuhan Yesus ulang parsoya-soya bein haluahon na binoban niin. Amin haleluya say puji Tuhan ay manapkan sa langit. Riak mahita jongjong. Martonggo mahita sopot kon hita dosata hubani Tuhan nai batata. Ham Tuhan nai bata bapa nami pargogo na sotarimbang sito palangit pakon tanahon. Na susi doham jana paridop ni uhur bagal. Lang namin talup hanami roh hulobemu halani bueni dosa nami. Ay gatido hanami lang martenger ni uhur hubamu. Agepe dom may hataon hamban nami. Ase pita ham hasan na bata nami. Ulang mar na bata naligan. Tapi gati tumangdo langi hapor sae hanami ham. Marhite na martenger ni uhur hanami bani naligan. Halani ay do ase roh hanami ulobemu. Mas sopot kon dosa pakon palanggaron nami. Holong maatemu, say marpangulaki mahurmu mangidahan nami. Sasap ham ma dosa nami, anjaha patotap ham mahapor sayaon, apa tenger ni urnami hubamu. Roh hanami mangindo, ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus, Tuhan jana siopkop hanami. Amen. Tangar anjaha por saya hita mahata ni nembata, bagah-bagah pasal hasasapan ni dosa. Ibagas ia do dapot hita haluahon marhite darohni, ay mahasasapan ni palanggaron, do muhubani habayakon ni idop ni hurni, na unjah binerehon ni nebata ibagas hapentaran apa hauhuron. Ibagas holong ni nebata, do may sasap haganup dosata. Halani ay, pataridakon hita ma tanda-tanda ni parguluhan na bayu. Hasa ngapon mabani nebata ibabo. Amen. Hundul makuria mandoding kita. Tandai ham maau, pareksaham pakon uhurhu, ujiham au, papakeham pakon dalanku. Puji hita Tuhan ta, marhite doding, mandoding hita humbani haleluya nomor 234, haleluya nomor 234, ayat sada das hubani ayat tolu. Tandai ham maau. Pareksa
Saya tatap ham au setambah hapor saya toguham au busurga mapintor lakatku. Dodingkon hita ayat napa toluhon. Saya tatap ham au setambah hapor saya on. Riak mahita jongjong. Saksion hitama hapor sayantain, sona sinaksihon ni haganup halak na porsaya isap tanahon. Hau porsaya bani ne bata bapa, pargogo naso tarimbang, nama no palangit pakon tanahon. Hau porsaya bani Yesus Kristus, anak ni ne bata na sasadain, Indo Tuhanta, nati ni bukon ni si Maria sangga lape aliaman marhite tondi na pasing na manaron na parngit bani panorang ni si Pontius Latus ipar silangkon mate anjay tanom turu nunaguri toru mula manggolu humbani na mate bani ari patuluhon naik ku surga anja hundul yesiamun ni bata bapa pargogo naso tarimbangin unjay ma ia mula magira lao manghumi halak na manggolu pakon nado mate hau porsaya bani tondui na pasing bani kuria parsadao na mapasingin parsaura ni sagala na mapasingin bani asasapan ni dosa bani perbuon ni akula pakon bani hagoluhan ni sadoka ni dokahni. Amen. Hundul makuria tangar hitam matingting. Salam mahubata haganupan, Bapak Inang, nama poso, sonai homai sapah nami na mandihuti ibadah melalui live streaming. Salam mahubani nasyam haganupan, ijape nasyam Marianan. Secara khusus selamat datang hubani hita, atap adong on ope pertama sekali mandihuti ibadah gereja on atape secara online. Sonari das kita bani ting-ting na perlobe ipadaskan nami ulang tahun hubani kuria nama ulang tahun ibagas na saminggu on mulai 4 Juli das kubani 10 Juli 2022 na perlobe selamat ulang tahun hubani inang calon situa Osna Boru Sitopu. Selamat ulang tahun bani Bapak Abdi Selomo, nama ulang tahun bani 6 Juli. Sodai homa pakon Horasman Sembiring, nama ulang tahun 6 Juli. Selamat ulang tahun hubani Tobias Patudulumban Turuan, nama ulang tahun bani 7 Juli. Sodai homa selamat ulang tahun hubani Inang Hotni Uhur Damanik, nama ulang tahun bani 8 Juli. Selamat ulang tahun hubani Bapak Situa Mahaitin Hasohan Sinaga Pakon Juliansen Samuel Purba, nama ulang tahun bani Siah Juli 2022. Sonai homa selamat ulang tahun hubani Inang Nyonya Kamrol Damanik, nama ulang tahun bani Sadarion. Selamat ulang tahun Inang, panjang umur, lansia, terus bersuka cita. Sodai homah bani Bapak Situa Alponi Sijabat, nama ulang tahun 10 Juli, Pakon Bapak David Lodewik Sinaga, nama ulang tahun bani Sadarion. Salinari, selamat ulang tahun, panjang umur, hidup berkelimpahan, ipasu-pasu Tuhan ta, Tuhan Yesus. Nah berikut ini
Ibasahan nami namar tugas bani minggu naroh aima tanggal 17 Juli 2022. Nomor 9 aima pendeta Jedi Saragih. Paragenda Situa Anita Arwan, Pandoding Situa Sudirman Girsang, Partingting Situa Abjan Tohulu, Parmusik Bapak John Herdin Saragih, Song Leaders Bapak Jasudi Damanik Situa Mahaitin Sinaga, Pakon Situa Morris Saragih. Padalan galangan calon Situa Johnny Verson Sinaga, calon Samas Betty Saragih, Pakon Inang Samas Paulina Lomban Turuan. Protokol kesehatan penerima tamu, Situa Justina Sibarani, Situa Heri Lomban Turuan, Situa Mariati Sipayung. Keamanan parkir, calon Situa Yan Rudi Saragih, calon Situa Boboy Damanik, Pakon Bapak Effendi Damanik, Koordinator Inang Situa Martina Girsang. Nomor 9 bani kebaktian minggu pagi jam 8.30, jam 7.30, pendeta perlindungan Situmorang. Kebaktian sore jam 6 sore, pendeta Jedi Saragih. Tonggon hita se haganupan ibadat boy mardala di Bagas Nadiar. Partonggoan untuk tanggal 15 boy idah kita bayi ting-ting di Jerusalem i rumah ni Inang calon Situa Mardiati Barus. Minta maaf nami adong salah redaksi. I Bethlehem i rumah ni keluarga Roy Simanjorang. I Betani Bapak Sahat Rumah Pea, sektor Galilea Situa Raymond Simanjuntak. Jericho keluarga Bapak Ginda Damanik, Pakon Makedonia Situa Surya Sembiring. Laporan keuangan boy ibasahita bani ting-ting tertulis atap adong holi nahurang pas boy menghubungi PHMJ khususnya Bapak Bendaharata. Kegiatan nasihol si pamasaon Pakon nadop masa. Na perlobe sermon kuria bani tanggal 14 Juli. Yadong konhita secara offline. Ibukah pukul 10 pituip. Asiroh mahaganupan anggota majelis jemaat. Pakon calon anggota majelis jemaat. Sonai homa hubata haganupan. Anggota kuria nasihol mempelajari hatani Tuhan. Anjaha na manakasi ambilan Sibasaon ambilan Pakon Sibasaon tanggal 24 Juli 2022. Terutama hubani haganupan na melayani bani tanggal 10 pitu asirohma bani sermon. PA Inang hari Selasa dalam bentuk 2 berantai khotbah pendeta Reliana Sinaga, protokol MC Situa TM Purba. PA Bapa Lapangan Ipagol Pause Hubata seksi Bapa ase dingat hita nyadongkon bani 30 Juli 2022 tempat lau Penda Pancur Batu ase boy homa on jojor holi mardalan tede. Pertongguan nama Poso Resort ya dongkon bani 17 Juli 2022 pukul 10 toluwip Marianan i GKPS Padang Bulan ase boy persiapkan nasiam homa nama Poso Kuria on tene. Barita pusok ni uhur Doma Marjunggolo Inang Rosmawati Boru Purba Nyonya Lesdin Damanik hun sektor onom bani hari Jumat siah Juli 2022 acara adat pakon penguburan ibain ihuta aima ihuta 1000 dolok. Doposiai penget hanami use hubata haganupan ase boy berpartisipasi mengisi angket pelayanan GKPS Padang Bulan ase boy semakin jenges horjat tatene pelayanan i gereja on. Dong piga-piga na sihol tambahun nami aima untuk kenyamanan ibadah ase pangindo hubat haganupan ase ulang adong be na terlambat roh anggoboy namin 5 menit atau 10 menit sebelum acara mulai sirsir mahita roh haganupan. Sonai homa tonggon hita seksi pembangunan ta bani Kamis na lewat domai putuskon ase ruangan ta dicet kembali ase lebih nyaman. Tonggon hita kondisi gereja kebocoran dong ope terus tapi ase boy berhikmat seksi pembangunan
ase boy klar haganupan ase semakin hohom atau semakin jenges kita maribadah. Terima kasih martonggo mahita. Bapak surga ibagas Tuhan Yesus, marterima kasih kanami ale Tuhan. Boy hanami martupu use igreja on ay manalaho memuji pasangap kon hamale Bapa. Tuhan, terima kasih hubani ting-ting nadop itangar hanami. Piga-piga anggota kuriamu ale Tuhan, na marulang tahun. Ibirham panorang menambah usia badi sedia ale Tuhan. Inma panorang nalaho merenungkon sonah hatongon bagal ni holongmu hubani sedia ale Bapa. Ipasu-pasuham haganup pargolihan ni sedia. Anjaha Ibrahim homa terus pengharapan hubani sedia ale Tuhan. Martonggohan nami Tuhan asih haganupan nyombah nama poso, sekolah minggu, orang tua pakon inang lansia, nadop marulang tahun bani sadari on. Asih terus Tuhan jagai ham sedia, berham panjang umur, berham kesehatan. Anjaha terutama le Tuhan semakin berbagal ibaga sapor sayaon, semakin duhor, anjaha semakin serupa pakon Kristus songon nai harusuhkon hamale Bapa surga. Terima kasih mabamu Tuhan. Sunai homa Tuhan haganupan rencana program kerja GKPS Padang Bulan. Asih hamana terus na masu-masu mulai setiap pertupuan i seksi-seksi inang nama poso. Sunai homa pertongguan-pertongguan i sektor-sektor. Asiboy merdalan jure ya le Tuhan. Parmoloi ham juak-juakmu haganupan pengurus sektor secara khusus. Asiboy sidia le Tuhan. Mengorganisir membahin kegiatan ibagas na sukacita. Anjaha boy homa haganupan anggota sektor terdorong untuk roh le Tuhan. Tondumuna pasing marhorja le Bapa ibagas hadirion nami masing-masing. Bapa surga martonggohan nami homa torus le Tuhan. Hubani piga-piga anggota kuriamu na ibagas pergumulan hidup, terutama pergumulan ibagas ekonomi, mungkin adong na hona dampak COVID on OP ale Tuhan, ibagas pekerjaan, kekurangan pencaharian ataupun pemasukan. Bapak surga Ibrahim do akal pakon budi huban nami ale Tuhan. Halanya Tuhan ase marhorja maham, anjaha ase boy melalui akal pakon budi nami, boy hanami masarihon haganupan nadong banami ale Tuhan, nasihol banami ale Tuhan. Anjaha pasu-pasu ham ale Bapak sutra. Bereham dalan, bereham kesempatan-kesempatan hubani hanami haganupan on ibagas na masarihon guluh nami ale Tuhan. Anjaha jaga ham homahanami turus ale Tuhan. Asulang menerpang hanami ale Tuhan hubani dalan nalang sitong. Terima kasih mabamu Tuhan anggo adong pergumulan ibagas na borit. Asiham humana masu-masu oleh Bapa. Haganupan tambar pengobatan na iberlakuhon atau pena ipakai haganupan sidia oleh Tuhan. Asiboy makorhon ha malumon oleh Tuhan. Secara khusus merdingat hanami hubani Bapa situa erhatari horan na sonari i rumah sakit. Sonai huma Bapa Henricardo Simarmata. Asiham huma secara khusus mamasu-masu sidia on oleh Tuhan. Asi ibagas pernah burito ni sidia tetap merondos kubahmu. Anjaha haganupan dokter pakon perawat pasu-pasu hamale Bapa. Sonai homa keluarga berham hasabaron bani sedia. Terima kasih mabamu Tuhan secara khusus pertonggohan nami hubani seksi pembangunan kuria on ale Tuhan. Asi ibagas kesibukan ni sedia, ibagas haganupan keterbatasan ni sedia ale Tuhan. Berham panorang, kepintaran, tenaga haganupan ale Tuhan. Asi makorhon hajingesan bani gereja nami on ale Tuhan. Program kerja nalaho pengecetan gereja pe secara keseluruhan. Asiham na masu-masa sebui berdalan huma ibagas piga-piga arina roh on ale Tuhan. Anja semakin tenang, semakin jenges hanami boy roh kujo ale Tuhan menikmati ibadah i gereja on Bapa surga. Terima kasih mabamu Tuhan. Jondoskon homa hanami homa haganupan rencana pakon program ni negara nami ale Tuhan. Ibagas pemulihan ekonomi, ibagas pemulihan kesehatan pasca COVID on ale Tuhan. Asiham terus na masu-masu ale Bapa. Anjaha ibagas keseharian hanami sebagai warga jemaat juga ale Tuhan. Na persaya hubamu ase terus boy hanami menjaga protokol kesehatan. Terima kasih mabamu Tuhan. Jondoskon hanami homa pimpinan sinode nami, haganupan pendeta,
full timer, majelis pakon calon majelis, IGKPS on ale Tuhan secara keseluruhan. Ase ham mamasu-masu haganupan program kerja pasca sinode bolon homa ase boy ilaksanahon pimpinan sinode sesuai dengan nadop iputuskon oleh Tuhan. Terpuji termulia maham Tuhan. Jondoskon nami ibadah nami selanjutnya pemberitaan firman Tuhan na ipadasne pandita nami ase ham homa campur tangan. Hamba berotoritas ibagas ruanganon, berotoritas ibagas uhur pakon pikiran nami. Ase tongon Tuhan kebenaran firman Tuhan. Boy ijalo anjaha ihorjaon hanami. Ibagas Yesus Kristus kan nami martonggo. Amen. Pai mamandoding hita tangar hita lobe kor hembani wanita kuriaon. Sonari sihol mahita nalaho manangar hatani Tuhan na ipadas inang pandita tria borus tumorang. Ase ipasirsir hita ma uhur pakon pikirata marite doding mandoding hita hembani haleluya nomor 10 walu
Haleluya nomor 10 ayat sada das subani ayat 2. Hatamu ale Tuhanku. Ale Jesus say kawahkon say parorot ham maaon, se totap hapor sayaon mangiankon uhuron, dodingkon hita het napaduahon. Ale Jesus say kawahkon say parorot ham maaon, se Martonggo mahita. Ham Tuhan na ibata bapa nami na inagori atas. Tarpuji maham Tuhan na memberehkon panorang hube nami laho mamuji pakon pasangapkon goranmu. Rodo nuan hanami sihol manangar hatamu na gabeha gogohon pargoluhan nami. Berehon ham mahadameon, torang ni pikiran sone homa torang ni paruhuran hube nami haganupan. Ase torang homahan nami mandalan kon hatamu ibagas pargoluhan nami. Marhite gorani anakmu Yesus Kristus, hanami martonggo hubamu. Amin. Bapena hita haganupan pakon hasoma nama poso, hatani nebata na ondos bata bani sadarion, Minggu 10 Juli 2022, dear asa ibu kahita bibelta, 5 Musa bindu 30 ayat 10 sada dasubani ayat 10 opat. 5 Musa bindu 30 ayat 10 sada dasubani ayat 10 opat. Bapak inang hita haganupan ibagas marmalas ni hurma hita membasahon teks taon secara bergantian. Hanami parlobe membasahon ayat 10 sada ilanjut konasiam ayat 12. Ulang pala terburu-buru nanti meraya-kayak kita membasahon teks ambilan taon. Nangetlah kita membasahon tapi dengan sangat jelas. On mahatani nebata bani 5 Musa bindu 30 ayat 10 sada dasubani 10 opat. Dohordo hataai. Ai titah nahutonah kon on bamu sadarion seng mapayah tuin bamu anjaha seng madauh tu. Anjaha seng idipar ni laut hatain, mambahen maningon pala hatahononmu, isema gatih nami mandipar laut, laho mangalop in benami, asa iboge hanami in, anjaha ihorjahon hanami in,
Amin. Sone madas ni. Horas mau batah ganupan. Horas subana siam inang. Horas subana siam bapa. Horas subani nama poso. Oke, malah suhur. Bapak inang orang tua nami tahaganupan. Parlobe si hola nami patandahon diri nami. Anggoni ni pandoding si malungun maka tahon mamaku si malungun. Bapakku toba. Au si malungun campur toba. Songon margana ididah nasiam. Au ma si malungun campur toba ai. Jadi goranku pendeta Triana Mai Roselina Borus itu morang. Inang nama nubuh kon boru saragi sumbayak. Itoba lang adong sumbayak. Isi malungun pe lang adong situ morang. Jadi hanami doma berkeluarga Bapak Inang. Na yalop sahalak hinang garama iya sonar doma seksi Bapak. Margani siana jolo ganteng. Marga aham ay. Siana jolo ganteng. Sinaga. Tapi marga purbar, marga saragi, marga giris ang ganteng dotong kan pa. Jadi hanami doma berumah tangga marga Sinaga. Hanami itempatkan sebagai pendeta nama Poso distrik Opat. Jadi AGP situ orang pandita GKPS do hanami Bapak Inang. Tapi memang secara SK pendeta pemuda. Sonari doma gati gorani pendeta nama Poso. Jadi memang doma piga-piga hasoman nama Poso GKPS Padong Bulan. Doma itandai hanami ketua nama Poso pakon piga-piga onggah hanami mangidangi pertonggoan nama Poso. Jadi ai melobe pasal ICAU, pasal mikes makes holi madainang minuman kesukaan ge, minuman kesukaan, makanan kesukaan holi maai. Langsung nari. Rogatini hita berdiskusi ro ibotoh nasiam do aha makes mikesku selain upat lang upat tugah ibotoh nasiam do holi ai. Horas mau batahagan upan. Bapak Inang masih sungguh lemas. Nukan na perlu semangat. Bapak Inang itahagan upan ambilanta sadarion minta tolong Kak ya. Ambilanta sadarion memiliki tema memberitahon jana makorjahon hatani Tuhan. Anggo bahasa Indonesia ni maka tahon memberitakan dan melakukan firman Tuhan. Bani yang memberitakan, bani yang mengerjakan, memberitakan dan melakukan firman Tuhan. Adong ididah kanami, adong tolu setidaknya ada, silahkan Kak. Setidaknya ada 3 tipe manusia. Pasal memberitakan hatani Tuhan. Atape adong gendo tolu tipe jolma bani nama korjahon sada parentah. Jolma na perlobe isobut maai manusia zaman dulu. Atape manusia zaman old. Nini halak sonari. Ia anggo ihurjahon anggo ipatugah bani sada parentah. Manusia zaman dulu selalu makatakon hinan domma onggah hurjahon ai. Sapari domma onggah hubahen ai. Atape contoh misalnya songodon. Si holmanokan itangar hanami mencet gereja on. Adong mating-ting humbani PHMJ atau seksi panitia pembangunan. Ase sonaha hita mengumpulkan dana. Ase boy dear gereja taon. Hinan domma onggah hanami membereh konsumbangan. Ai ma ai. Sapari domma onggah horjahon ai hanami ai. Ai ma ai. Atau bahasa Indonesianya menyebut kami kan dulu udah pernah. Itu manusia zaman dulu. Kami kan udah pernah melakukan itu. Janganlah kami gantian lah. Ai manusia na perlobe. Manusia na paduahon isobut manusia zaman besok. Atape manusia zaman tomorrow. Tomorrow dalang tumorang. Anggo tumorang au. Manusia zaman tomorrow, manusia zaman besok. Na selalu makatahon holi, haduan, patar. Adong sada parentah, adong sada aturan na ibereh kon hubatahaganupan, adong sada tugah-tugah na isuruh ilang horjahon hita, balos ni patar maay. Sidea malobe ay, haduan maay. Besok lah itu, minggu depan lah itu. Minggu depan kan hari Minggu juga. Isuruh mamar Minggu misalnya kan, minggu depan lah itu. Minggu depan kan hari Minggu juga, ya memang betul, nggak mungkin minggu depan langsung berubah hari.
Tetapi nama ningon ihorjahon halak na porsaya ay matipe na patuluhon on. Manusia zaman sekarang, atape isobut manusia zaman now. Lang adong menunda-nunda bani nama korjahon titah, lang adong menunda-nunda bani makorjahon aturan, lang adong menunda-nunda bani makorjahon uhum na iberehkon na ibata hubata. Suang sonai ma Bapak Inang, humbani tolu perbandingan manusia ini, hanamilaho patugahkon ahado alasan ni si Musa. Manurat konteks ambilan taon. Isobut ijon, bani 5 Musa artini ay kitab ulangan. Bani bahasa Indonesia, ulangan ijon laho makatahon adong pengulangan-pengulangan humbani uhum, humbani aturan, humbani peraturan nadoma ongga ipada si Musa hubani bangsa Israel. Kenapa harus diulang? Kenapa harus diingatkan kembali? Karena pada dasarnya uhum, perintah, aturan dari Tuhan itu penting. Kenapa harus si Musa mengulang kembali kepada bangsa Israel? Karena firman Tuhan itu selalu penting. Makanya harus diulang-ulang. Ase anggo nasyam hasoman nama poso yang kuliah, anggo adong 2 hali, 3 hali dosen makatahon hatorangan ai, na penting do ai. Ase ulang-ulang. Ai maalasan ni si Musa manuratkan surat buku on hubani bangsa Israel, betapa pentingnya buku firman Tuhan. Betapa pentingnya hukum dan aturan Tuhan. Sebegitu penting pun aturan Tuhan, bukan mau memenjarakan kita di dalam aturan itu. Nagati ihapkon hita sonai. Peraturan mambehen hita merasa terpenjara halani peraturan ai. Sementara tujuan di peraturan ibahen mambahen hita ase taratur. Lang ase terpenjara. Contoh misal nih, peraturan lalu lintas anggo seharusnya merah berhenti, kuning hati-hati, hijau berjalan. Nah ipakai hita sonari, hijau berjalan, kuning agak kencang, merah harus lebih kencang. Apalagi kalau nggak ada polisi. Peraturan lalu lintas sonaha ase nyaman si pengendara bani jalan raya ai. Tapi hita merasa bahwa peraturan na adong, uhum na adong, aturan na ibahen membahen ruang gerak kita sangat terbatas. Halanyai Bapak Inang orang tua nami hita haganupan. Sahalinari si pasingat si Musa hubata bahwa tujuan ulangan, tujuan buku 5 Musa on laho pasingat kon use. Berarti bukannya tidak pernah disampaikan. Udah pernah dibilang. Laho pasingat kon use pasal parentah aturan uhum. Natang silo binaan ay mahata ni nebata bani bangsa Israel. Asin ini si Musa bani ayat 10 sada. Ay titah nahu hatahon on bamu sadarion seng mapayah tuin bamu anjaha seng madoh tu. Hata titah on Bapak Inang mangarah hubani hata ni Tuhan, firman Tuhan, perintah Tuhan, aturan Tuhan. Jadi tidak ada alasan maka tahun jauh kali lah gereja GKPS Padang Bulan. Makanya kami jadi gak gereja. Dah tu ma ianan pertonggoan ai, asihana bilang martonggo, laho pertonggoan. Jauh kali lah pergi beribadah ke sana. Jadi anggo dong perantau-perantau nyombah ta misal nih, hinan ia doma memang margereja GKPS merantau mak ia misal nih Kalimantan, dauh tu mang gereja GKPS Kalimantan, alasan nih dauh tu GKPS, asilang gereja iya. Sementara ilambung di rumah nih adong gereja HKBP, adong gereja HKI. Alasan nih dauh tu gereja GKPS asilang iya laho marminggu. Langsonai nini si Musa bani teks ambilan taon. Firman Tuhan itu tidak jauh. Terus di mana? Firman Tuhan itu bukan jauh langit. Firman Tuhan itu bukan di seberang laut. Lalu di mana? Holi bani ayat parpudi iha tahon dohor tumang doai. Ase Bapak Inang hita haganupan perlu dohoma arusonta kita harus mengerti benar-benar ahadona imaksud bani teks ambilan taon titah ai.
atape hata ni Tuhan ai. Hita gati do ongga menangar hata rema atape hata logos. Memang firman Tuhan hata ni nebata nagati itangar hita rema atape logos on beti. Beda-beda tipis. Tetapi perbedaan inilah yang mau dijelaskan marhitehon teks ambilan taon. Ahado rema, ahado logos. Ahado titah na ipada si Musa. Firman Tuhan dekat yang mana yang Tuhan sampaikan kepada si Musa pakon hubata haganupan. Songonon. Rema itu artinya firman Tuhan yang diucapkan atau yang diaplikasikan. Ai rema. Logos Alkitab yang berisi perkataan firman Tuhan. Ase sanggah memberitahon hata ni nebata, kita masuk kepada topik mingguan. Sanggah memberitahon hata ni nebata, na ibaritahon aima firman Tuhan yang di dalam Alkitab. Sanggah mandalankon, sanggah makorjahon hata ni nebata, tema kita berikutnya, na ihorjahon hita aima rema. Pengaplikasian. Jadi ahana ibaritahon aima homana ihorjahon. Firman Tuhan na ipadas, firman Tuhan ai sandiri ma na ihorjahon. Jadi sanggah marambilan atape sanggah memberitahon, sanggah bersaksi dari tugas panggilan gereja, bukan tentang aku yang menyampaikan firman Tuhan. Bukan tentang pendeta situ orang yang menyampaikan firman Tuhan. Tapi tentang firman Tuhan yang di Alkitab. Jadi anggo bersaksi pehita pasal pasu-pasu ni Tuhan hubata sedo halani pambahenanku. Aku sakit, berobatlah aku ke Penang, ke Singapura, ke Amerika, ke Australia, pulang aku, gak ada ku menerima kesembuhan di sana. Tapi pulang aku ke rumah, cuman ku minum air putih, sembuh aku. Naima usahaku, begitulah aku berusaha, doma boys haganupan. Halani usaha ni niombahku, halani usahaku, aku bisa sembuh. Isedo nagabi fokus hasaksian hamalumoni ai. Aku yang menjadi fokus kesaksian. Aku mendapatkan rejeki, pekerjaanku baik, niombahku masuk perguruan tinggi negeri, haganupan dear, ai halani usaha rami doai. Halani usahaku doai. Merlajar niombahku 24 jam. Hanami pe ujian kesana kemari. Siapa yang menjadi fokus keberhasilan dia? Aku. Tetapi hata ni batalah homa katahon, banina bersaksi, banina memberitahon hata ni Tuhan, fokus utama hanya satu, yaitu Tuhan, yaitu Logos, firman Tuhan di dalam Alkitab. Ase Bapak Inang orang tua nami, no kana dong idah kanami ting-ting, berulang tahun sada opo sada inang, papitu puluh sada tahun kon. Anggo ibibel do ma bonus sa tahun ai. 70 tahun do usia manusia. Lebih dari situ hangaluton nini jay. Do ma adong bonus sa tahun. Totu halani hasaksian ni ai. Pasal pambahenan ni banai bata. Kesehatan yang Tuhan berikan. Atau sekalipun aku sakit. Ada pengharapan dan kekuatan yang Tuhan berikan. Isenaga be fokus hasaksian ni ai. Habaritahon ni ai. Tuhan. Halani ai Bapak Inang orang tua nami hita haganupan. Hata ni nebata na dohor ai bani ayat 10 sada, ayat 14 ai dohor tumang do hata inbamu. Ibagas pamangan, ibagas uhur. Pamangan pakon uhur taon gabe bagian bani ibagas akulaon. Artinya firman Tuhan sudah Tuhan berikan ke dalam kehidupan kita. Makanya ketika melakukan itu menjadi fokus utama kita adalah Tuhan. Iben hanami gambar ni songonon. Anggo IGKPS, anggo isi malungun, lang adong be istilah si parayakon. Si parayakon maay. Si parayakon maay lang adong be sonay. Anggo adong nama katahon sonay lang kubotoh be. Si horjahonon. Ada
Ada na isobut bani gambar on. On artini Tuhan Yesus Kristus, es on saya. On mana ihor jahonita, on lang pala ihor jahon. Titik-titik ini ada yang besar, ada yang kecil, ada yang sedang-sedang. Ai menggambarkan sukacita, dukacita, parutolon, malas niuhur, pusok niuhur. Ai do titik-titik ai. On lingkaran ni pargoluhan ta. Rasonari adong malas niuhur, patar adong milas niuhur. Sonari roh tondina pasing, patar roh tondina pisang. Sonari malas niuhur, patar pusok uhur. Sonari berdamai, patar ra adong namambahen borit ni uhur. Aido pargoluhan taon haganupan. Adong kegagalan, adong keberhasilan. Adong kekecewaan, adong kebahagiaan. Hasoman, nama poso yang gagal masuk perguruan tinggi negeri, jika hari ini, saat ini, tahun ini kalian gagal masuk perguruan tinggi negeri, ada keberhasilan lain. Lang pita ay dasa kehancuran na mambahen hancur pargoluhan na siyam. Ulang ay mambahen hancur pargoluhan na siyam. Akan ada keberhasilan-keberhasilan na lain. Jadi sanggah merputar ma pargoluhan taon, tetap mabahen Yesus gabe fokus sentral songon na merah-merah on boy ia memfokuskan bani sada titik tetap ma Yesus bahen hita fokus ni beritata fokus ni hatata fokus ni pambahenan pakon parlakata au iza aku harus di bawah. Tapi tidak keluar dari lingkaran kehendak Tuhan on. Di bawahnya aku. Tidak keluar, itoru. Itoru ni Yesus doa. On ma ego jolma. Es ini saya. Itoru ni Yesus doa. Ulang oni horja honita. Aku yang menjadi fokus utama, Yesus di mana? Jangankan di bawah. Di luar kehidupanku ku bikin Yesus itu. Si Paulus pasingat kon hubata haganupan bapainang. Suang sonon ma dohor ni firman Tuhan ay ibagas akulata, ibagas dirita, pakon ibagas hapor sayonta. Bersatu dengan kita, melebur dengan kita. Anggo garam pakon aek, pakon bah, diaduk doma bersatu, langboy ipisa, suang sonai mahata ni nebata firman Tuhan. Kehendak Tuhan, aturan Tuhan, uhum Tuhan, nadoma ilebur hon ibagas dirita. Tidak jauh firman Tuhan. Asilang adong halak na boy makatahon, payah tu memberitahon hatani Tuhan. Masih payah halani ijondo ibaheni Tuhan. Payah tu memberehon pengakuan pasal Tuhan. Payah tu padaskon pengakuan pasal pambahenin Tuhan. Masih payah halani idarat ibahen Tuhan. Lang ibagas pargoluhan ni. Tapi anggo ibagas pargoluhan ni do ibahen Tuhan. Tidak susah dia makatahon puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Boy dah makatahon terima kasih hubani Tuhan anggo dong kegagalan. Payah tumang. Tetapi marhitehon ambilan taon. Mangajari hubata haganupan nadohor tumangdo hataon. Nadohor tumangdo bani pamanganta sonai homa bani uhurta. Firman itu asa isobut parsahap, palakah, panonggor, maningon manggambarhon hatani Tuhan. Karena di sini firman Tuhan itu yang keluar pun kehendak Tuhan. Makanya di doding sekolah minggu hati-hati gunakan mulutmu ini kan. Karena Bapa di surga selalu melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Untuk apa mulut ini? Untuk memberitakan kesukaan firman Tuhan. Anggosonai Bapa inang hita haganupan. Adong topik mingguanta makatahon memberitahon pakon makorjahon. On ma bagian tugas ta sebagai halak Kristen. Tritugas panggilan gereja.
sanggah izado hita memberitahon, aima sanggah bersaksi. Sanggah izado hita mandalankon, sanggah bersekutu pakon melayani. Artini rema pakon logos ai maningon ihorzahon hita. Perbuatan, perkataan tentang firman Tuhan harus sejalan kita lakukan. Rama hita bersaksi pasal Yesus Kristus ai, pasal Tuhan ai, pasal pambahenan ninai bata ai. Rahomama hita bersekutu, nagabe bagian horja di halak napor saya. Mandalankon hatani Tuhan bersekutu. Rahomama hita mangidangi, melayani. Nagabe bagian mandalankon harosuh nine bata. Isobut Bani Jakobus bindu sada ayat 22. Ahama nagabe si horja hononta. Apa yang harus kita lakukan? Apalah yang akan kita lakukan? Bani Jakobus sada ayat 22 maka tahun. Gabe si horja honon hata inma nasyam. Ulang pananginangi tumang. Napa oto-oto diri nisan diri doai. Menjadi pelaku firman Tuhanlah. Jangan hanya sekedar mendengarkan atau jangan hanya sekedar memberitakan. Tapi lakukanlah firman Tuhan dengan apa yang kita dengar, apa yang kita beritakan. Supaya langpa oto-oto diri ta sendiri hita. Langpa oto-oto Tuhan hita bani pambahenanta. Maningon sinkron doai pasal pambahenan, parsahap, panangarta, pasal hata ninai bata. Jadi Bapak Inang, orang tua nami hita haganupan, pakon hasoma nama poso. Bani panorang on, bani zaman na canggih 4.0 ini, kita benar-benar harus dituntut mempertahankan iman hapor sayaon. Halan dibuai mapasonari, tawaran-tawaran pasal kemudahan kehidupan. Ingin sukses, ini kan? Ingin cepat sukses, silahkan hubungi nomor ini. Ingin cepat cair, pergi ke pegadaian ini, ya kan? Banyak sekali tawaran-tawaran yang seolah-olah mempermudah, menginginkan supaya mempermudah kehidupan kita. ICP marosu doanggo memang mudah pergoluhan nih. Tetapi bani tantangan-tantangan ai ijon ipada subata haganupan. Hata ninai bata ai manatong idingat kita. Sanggah mandopakon haganupan parutolon, sanggah mandopakon haganupan tantangan, bahkan ketika kita bersuka cita sekalipun. Firman Tuhan, Yesus Kristus menjadi poros pusat ibagas pargoluhanta. Masih boy hita puho bani sadarion. Masih boy hita marminggu bani sadarion. Adong do halak lang boy puho panorang on sadarion. Adong do halak. Memang aku boto ise. Tapi di dunia ini adanya orang yang gak bisa bangun lagi pada pagi hari ini. Tapi kenapa kita bisa? Karena Tuhan. Apakah karena dia yang kurang sehat kah atau bagaimanakah? Tapi karena Tuhan. Ase boy hita puho bani panorang on. Masih mau hita marminggu, bahado halak na puho, tapi lang marminggu. Tapi masih mau hita marminggu bani panorang on. Karena Tuhan. Kesempatan dan hati yang Tuhan berikan kepada manusia, itulah yang kita respon. Jadi merespon hata di nebata, merespon firman Tuhan, dos doai songo namandalankon hata di nebata. Martuah mana manangar, martuah na memberitahon, martuah mana mandalankon hata ni nebata ibagas pargoluhani. Amin. Martonggo mahita. Ham Tuhan nebata Bapa nami na negori atas. Terima kasih isombahkon hanami hubamu Tuhan. Doma ibaritahon hatamu, doma itangar hanami hatamu, anjaha tuntun hamma hanami. Mandalankon makorjahon hatamu on ibagas pargoluhan nami. Ito ngatongan ni rumah tangga nami, ito ngatongan ni gereja soneho malingkungan, bahkan ito ngatongan ni parhorjaan atape parsikolahon nami. Bapa na isurga, yondoskon hanami homa hubamu, keluarga besar na sedang mengalami duka cita bani panorang on,
kuriamu, aima keluarga ni inang almarhum Rosmawati Boru Purba, na doma marujung goluh bani hari Jumat nasalpu. Bapa nami na nagori atas, iondoskon hanami hubamu haganupan keluarga tinading ni orang tua nami on. Asa ibagas busok ni uhur ni sidea, tetap masih dia boy mangidah penghiburan na humbamu. Tetap masih dia boy mangidah pasu-pasu na humbamu na iondoskon ham hubani keluarga ni sidea. Apo hiham masih dia marhitehon tonduymu tonduy na pasing. Asa ulang lalap si dia ibagas pusok ni uhur. Tapi duka cita yang mereka rasakan pun tidak mempengaruhi pujian mereka hubamu. Itonggon hanami Bapa inang kuriamu GKPS Padang Bulan, age sonai homa nama poso, na beribadah bani panorang on. Pasu-pasu ham mahaganupan horja tangani sidea rumah tangga ni sidea. Atap adong pe sidea ibagas parutolon. Ham mana mampargogohi pakon makasomani sidea. Pasolosehon haganupan parutolon ni sidea. Rombang hubani harosu ni uhurmu. Martonggo doho mahanami bani hasoman nami. Hinaholongan ni uhur nami. Teman-teman kami yang beragama muslim yang sekarang merayakan hari raya Idul Adha. Hamma nama kasomani sidea ale Tuhan. Ibagas bersuka cita sidea merayahon Idul Adha on. Ase ibagas na bersuka cita homa sidea bersilaturahmi pakon keluarga-keluarga ni sidea. Bapa na isurga bani haganupan tonggo nami pribadi lepas pribadi. Pita hubamu ma iondoskon hanami. Iha persayai hanami hamma na memberehkon natang sidiaran ibagas pargoluhan nami. Sedo rosuh nami nasaud bani tonggo nami on ale Bapa. Pita rosuhmu manasaud. Ibagas gorani anakmu Yesus Kristus. Hanami martonggo hubamu. Amin. Bapa inang hitahaganupan. Pai mayondos kon hita galanganta, tangar hita malobe hata ni bata nagabe onjolan batala hombang galang. Ay manatar surat bani sada kronika bindu 10 onom ayat 20 sia. Bere mabani Jehovah hamuliao ni gorani, boan magalangan anjaha roh mana siam hulobeni, sombah ma Jehovah marpakaian nama pasing, sonari ondos kon hita magalanganta.
Riap mahita jongjong. Martonggo mahita mangondoskon galanganta hubani bata. Ham Tuhan bata Bapa nami pardear layak janah na unja hube nami. Terima kasih maha tohono nami hubamu. Halani tongtong do ipasu-pasu ham goluh nami. Doma iha somani ham hanami jana ipasu-pasu ham horja nami das hubani sadari on. Sonari ibagas malas ni uhur rodo hanami mangondoskon buani horja. Nado pinapasu-pasu muin gabe galangan hatarima kasihon pakon puji-pujion nami hubamu. On pese jalo hamma galangan nami on. Bahen hasangapo ni goranmu janah mambahen lambin marhataridahan harajaonmu i dunia on. Ibagas gorani anakmu Yesus Kristus Tuhan nami jalo hamma tonggo nami on. Amen. Ganup pineremu in tondui pakon aku laku. Bata na manopa hanami, pakon ham Yesus Kristus na paluah kon hanami, apa ham tondoy na pasing na mangajari hanami. Parayak ham mahanami na martupuon, ase lambin marbagal hapor sayo nami, janah lambin sitong goluh pakon pangarapon nami hubamu. Paahap kon ham mabenami holongmu, ase marholong niuhur hanami hubamu, sonay ageba ni hasoma nami jolma. Ase boi hanami riap marmalas ni uhur mamuji pakon pasangap kon goranmu. Jalo hamma tonggo pamujio nami on. Amen. Hamba panami na inagori atas, say napapasing magoranmu. Say roh maharajonmu. Say saud maharosu ni uhurmu inagori tonga on songon inagori atas. Bere hamma benami sadarion hagoluhan ari-ari. Sasap hamma dosa nami songon panasap nami. Bani dosa ni hasoma na mardosa dopak hanami. Ulang hanami babay hamhu parlajoan. Palua hamma hanami humbani pangago. Nasiam, ingat nasiam ma. Isuru Jehovah dohita laho mangambilan kon ambilan nama dear bani halak nama doyuk. Pauliulihon halak paruhur nama ropup. Maningting kon haluahon bani halak na tartutup. Pahar-har garing na tarsakut. Apa mangapoh namar pusok ni uhur. Jalo hamma pasu-pasu humbani Tuhan na batata. Ipasu-pasu anjaha iparoro Tuhan na batamaham. Isondang kon Tuhan na batama bohini hubamu. Janah maidop mauhur ni mangidaham. Idop pakon Tuhan na batama bohini hubamu. Jana ipasorap madamay ni bani tondimu. Amin. Shalom, selamat hari Minggu mahubata haganupan.